Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Evo, s nama je načelnik općine Velika Pisanica Fredi Pali koji ima i svoj vlastiti OPG. Načelniče, lijep pozdrav. Lijepi pozdrav i vama. Što se imate evo u svojoj ponudi u OPG-u? Pa ima svašta. Znači od prirodnih sokova, da krenemo sa sokovima, jela, pa do vrhunskih rakija. Evo sad je najnovije jedan odličan džin, a uskoro izlazi i na tržište i konjak. Nazvat ćemo ga bilogorski konjak. Imate Jeger, koliko sam čula. Imamo i Jeger, tako je, znači isto imamo Jegaro smo ga nazvali, znači Aro, asocijacija na firmu Aro, a Jeger malo smo ukrali od naziva, tako da je jedan spoj mediteranski i bilogorski trava, znači 56 vrsta trava sa bazom rakije od jabuke. Znači jedna mora biti dobra, od jedne moramo ozdraviti. Jedna vam sigurno bude pomogla. Koja je tajna dobre rakije? Tajna dobre rakije? Kvalitetno vrhunsko voće, dobra priprema voća, dobra fermentacija, dobar kotao i onda je rakija garantirano uspjeva. Kako ste se odlučili baciti u ovaj biznis? To je pravo pitanje. Pa nisam nikad mislio da ćemo proizvoditi sokove rakije, no međutim evo igram slučaja, znači imali smo plantažu aronije, pa smo kupili kombaj, pa smo počeli brat, pa prerada voća, pa nedostatak u preradi, pa smo onda otvorili znači i preradu doma, znači radimo uslužnu preradu voća preko našeg poduzeća. Osobno ja imam OPG otvoren na sebi, znači sad ulazimo i u malo turistički dio, otvorili smo kušaonicu za rakije, vina i evo uskoro ćemo imati apartmansku kuću, tako da imamo komplet zaokružen ciklus. Dakle, sve to u Velikoj Pisanici? Sve u Velikoj Pisanici. Hoćemo onda probati malo? Pa normalno, evo ga. Moramo probati da ta jedna trava pomogne. Da li pomaže? Može. Evo ga, ovo je Jeger pripremljen. Ovo je Jeger. A ja ću jednu travaricu, isto je dobra. Može. Evo ga. Eto. Hoćemo next? Može, odmah. Ajmo, odmah. Dragi gledatelji, znate na čiji štand trebate doći, to definitivno, je li tako? Tako je, obavezno.